الله 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 سبحان الله 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 الله. Verski princip mora da se primenuje u životu. I to, kažem, zavisno od situacija. Čovjek da bude fleksibilan, pametan, razuman, kako će mu kaži na čovjeka nije dobro, nije ljubavo, soklago, da mu gosvoji srce to. A kako reče Pejgamber alejhi selam, mu reče Alija, la an yahdi Allahu bika rajulan wahid khairu laka min humur niyam. Jedan čovjek da se upati od tebe, jedan čovjek da ga upatiš u verava, podobro ti je da ga imaš cijeli od tebe. Podobno ti od crvenite arapski kamili. Crveni arapski kamili, to se smetalo za najgolemo bogatstvo u togašnje vreme. A nekoj pat, vallahi, srcata se toliko čisti, tuđe to ne se loši. Samo kako da se pristapi do srca. To su srcata Allah i sozdao. Ti se čisti. I svega dunja, prašina, materializam, problemi ki pokrile srca. I se treba malo ponekad blago da se trne ta prašina sočisti i da mu vleze Allah u srce. Ko će mu vleze Allah u srce, vallahi, će gledaš nur, inša Allah. Zato, znači, ova naredba, znači, naredovanje dobro i odvraćanje zlo, treba sveko jedan da primjeni u svoj krug, u svoja familija i podaleko, i među muslimani, da ne se srami. Ako je hovini svedeći od kuće na kuću, od prag na prag i ne se strama i otvoreno povikuva o livna vera, zašto se srami mi? Wallahi, nije smo, znaš kako? Ova naša vera je Mercedes. Ma mi smo vozačite. Ti će imaš Mercedes ako se slab vozači. Znači, da imamo uspeh, da odi ta brzo, da stigne do nezinata destinacija, mora da bude dve teravati dobri. Pa Mercedes je dobar, original, E klasa, C klasa, S klasa, ako se vika tamo. Međutim, što ako vozaš od zadnjega što vozi, što ga upravo to je slab. Što ako mi koji imam islam, znamo da je najčista vera, najdobra vera sve, ako mi smo slabi. Znači, ne je problem od tvoj Mercedes, ne je problem od tvoj islam, toko problem od nas. Inša Allah se popravimo site, da go molim Allah Đelešanu da ne popravi. I ovi zborovi što ih kažeme, da ni se najdat na vagata, na dobri dela na sudnjem, inša Allah ta'ala, da ne gi prosti naših grevoj, da ni se smiluje na nas i na site muslimani od širom svet. Inša Allah Đelešanu da ne blagoslovi i na sudni den da vidimo proživanje u društvu su pegambera Muhammeda sallallahu ta'ala i wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.